VPN gratisan emang susah. Tuh kan, lihat gak? Ini gue kebuka Nere. Begitu, lu lihat laki semua, berjamur semua nih. Tuh, panjang banget hidungnya kayak Ibrahimovic. You look like Ibrahimovic. Hello, bro. Can you speak English, bro? Tuh, hidung ente panjang banget, kayak Paralon Rucika. Udah deh, ente diem-diem aja, silent, nggak ngerti gue sama lu. Hidungnya panjang banget, bos. Kayak Paralon Rucika. Ampun, bang. Sorry, bang ya. Gue jadi ngatain orang dah tuh. Lagian dia diem sih. Dia gue hello, diem aja kayak limbat. Dianya main kabur aja. I'm English. English, yeah. Can you speak English? English? Yes. Good. What's your name? Liliana. Juliana. Oh, you are Juliana. You very beautiful. Ya, Thanks. iya. Thanks doang, nanti langsung di skip. Pala lu, nih lagi nih. Hello, where are you? Hello. Poland. Oh iya, lu di Poland, tapi muka lu mana? Where is your face? Tak. Tak, pala lu gue jitak. Weh, pulang kerja nih. Going to home lah, going to home. Ente dicariin namanya istri ente malah main ome ente, aduh. Istri ente no belum bayar listrik. Why your camera to the plafond? I'm from Poland. Oh yeah, you are from Poland. From Warsaw? Yes. Oh, you are from Warsaw. Wah, bro. Singapura kok kayak begitu, nggak ada plafonnya. Wah, ini baru nih. Hello. Hi. Can you speak English? Yes. Oh, good. Because I'm here practicing my English. I find someone who available to speak English with me. Yeah. We can speak with you in English. What? We can teach you something. We can talk with you. Oh, okay. Yeah, what's your name? I'm Zosia. And I'm Anya. Zasya and Anya. Oh, okay. Yeah, good. Okay, you from... What's your name? My name is Eric Jemba. Eric Jemba. Yeah, Eric Jemba. Cool, yes. Many Poland girl cannot speak English. Maybe they're just shy. Because I think that in Poland other people can speak pretty well. Oh yeah. Shy. Iya, shy sih dia lagian, malu-malu. They only talk kurva. What? Kurva? Gitu. Don't say that. It's not a good word. Yeah, because they are saying that to me. Kurva. Then they are just... Yeah. Don't listen. So they are stupid, yes. Yes, they are so Oh stupid. yeah, they are very stupid. Yeah, my flag is your upside down flag. Yeah. Red and white. You white and red. Some people make it and think that it's different. Like they see Indonesian flag and then they think it's Polish and opposite. Oh yes. In Indonesia, tak is means no. In Poland, tak is mean yeah, yes. Yes. Complete opposite. Iya, opposite. Wah, 21. Screenshot. Gue kerjanya. Wah, But he's my number. So call me maybe. Give you my number, wait. Hah? Apa? I will give you my number. No, because your hair is very strange. No. Aduh. Nah, tuh, it's better. Yeah. No, You. call me. No, Yeah. I have better eye. Oh, yeah.
You boy or girl? Oh, I'm sorry. I'm just kidding. Just kidding. I just kidding. kidding. Okay, call me. Is that your number? Your number? Yes, that's my number. 73484 Wait, 8443. Instagram. You have Instagram? Instagram, okay. Yeah. We can my Instagram. Hola. That's my Instagram. Hola amigo. Oh. Yes. You look like Spanish. Hola amigo. ¿Cómo estás? yes. ¿Cómo estás? Yeah. Are you Text me, have text me. Spanish descent? No. Yeah, text me. That's my Instagram. Oh, Instagram, yeah. Nanti deh, yeah. Later I will follow you, yeah. Okay, I'm waiting. Yeah, and you Do it. Do it now. the long hair. What's her name? Yeah, Yeah. it's her Instagram. Yeah. Her Instagram what? What's her Instagram? No, this Iya, lu cakep banget dah. Nah, ini baru cewek gue nih. Nggak boleh lepas, nggak boleh lepas. that's her Instagram. Oke. That's my Instagram. Maja Stanislaviak. Yes. Oh, oke. So, good. Maja Stanislaviak. Yeah, I will DM you. Yes. You reply my DM, yeah? Yes, of course. Yeah, Always. good. Hello. Hi. Hi. Waduh. Are you from Poland? Yeah. Yes. Oh, okay. Can you speak English? No, ya. You laughing. Pasti you cannot speak English, ya. Yeah. What's up? What's up? What's down? Yeah. What's up? What's down? Yeah. Jajan ente di kosan. Ajak dong. Pengen ikutan juga nongkrong di situ. You ugly. Ah, me ugly. You fucking kurva. Yeah. I don't. No. I am a rich bitch. Oh, you rich bitch. You sugar baby. Yeah. What? You are sugar baby. Yeah. No. Iyalah. Yes. You sugar baby. You simpenan om-om. Makanya kaya ente. Yes. No. Fuck you. No. Fuck me. Yes. Here, come here. Fuck you. Yeah, come here. Fuck me. Off. Fuck off. Habis fuck di off gitu. Fuck me. Come here. I will fuck you. Yeah. Sok tahu. Wah, ini. What are you eating? Polska. Ponska. Oh, I thought that was pierogi. Pierogi, okay. Oh, yeah. You eat pierogi too? Yeah. Wah, Nie понимаю. Hah? Malu-malu. Nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Do you speak English? Nie, mówisz po polsku. Mówię po polsku. Yeah. I can speak English. No. Oh, kan gue I can speak English. You can you speak English? Nie. Nie. Nie rozumiem. Bye. Yeah, tak. Bye. Bye. Yeah. Wait. Joget. Dancing. Yeah. I thought you want to dance. You wash your dish. Lagi rame gini, rame TV. You arisan nih. Lagi beberes. Iya, beberes pisangnya belum pisang. Ame risol. Wah, ini lagi bocil. Sema. Aza kurva. Iya. Co? Powtórz! Wah, pierdol się. Mantap, fucking kurva. Dobre. Yeah, you're fucking kurva, bro. Yo. Wah, kalau satu slide gue senang sih. Minimal nih. Hello. Singapura. Iya. Oui. Singapura. G-nya 1, gue tampol loh. Giliran Pondok Ranggon, lu bilang Pondok Rangon. G-nya 2, Ranggon.
Giliran Singapura NG baca nggak usah pakai G lagi. Ente belajar ente gimana? Menteri Pendidikan Polandia, tolong dengarkan saya, anak-anak Anda ya, dan penduduk-penduduk Anda tolong diedukasi tentang G1 dengan G2 dibaca aja beda. Bukan Singapura, tapi Singapura. Itu tolong Menteri Pendidikan Polandia, siapa namanya itu? Tamara Blazinski, apa Podolski, apa Lewandowski, tolong G-nya atau sama G-nya 2 beda. Giliran Pondok Rangon, giliran Pondok Ranggon dibaca Pondok Rangon. Nadim Swarovski, tolong Bapak Menteri Pendidikan Polandia. Mohon maaf, G1 sama G2 beda bacanya. Ente gimana di belajar di pendidikan dasar gimana ente? A, I, U, E, O, tolong belajar diulang lagi, direvisi kurikulumnya. Pakai kurtilas aja, kurtilas. Ente kopi tuh, kurtilas kurikulum 13, kopi ditranslate ke bahasa Polandia. Biar ente pinteran dikit gitu biar berakhlak juga Jangan kurba-kurba doang anak-anak ente nih. Waduh, kasar-kasar. Kan katanya ente negara Eropa, negara berkembang. Mereka berkembang, negara maju Tolong. Aduh, ampun. Banyak bocil FF juga di negara ente ternyata. Halo. Ente bisa bahasa Indonesia nggak? Hah? Bisa. Oh, bisa. Oh, kirain orang Singapura. Soalnya ini di sini Singapura sih. Ya, soalnya itu juga Singapura. Oh, iya kita sama. Sama Singapura. Ke Singapura temboknya kurang rata gitu. Internet ente. Bang tidur apa? Internet ente tuh pate-pate. Ampun deh. VPN gratisan emang susah. Tuh kan, lihat gak? Ini gue kebukaan dere. Emang kalau udah jam segini, ampun bang, jangan ngagetin gue Udah di sini aja, tapi jangan buka-buka lemari gue dong. Tolong. Keplak palingnya buka-buka lemari ente. Tolong tolong. Mohon maaf nih. Sayangnya aja ente nggak kelihatan gue tampol bener. Wah, lu lagi bang. Ya Allah ya Robi. Singapura belah mana ada orang nongkrong nih bang? Bang, lo YouTuber bang? Iyalah, YouTuber gue. Nggak lihat nih lagi streaming banyak yang nonton. Wah, sini. Dia aja ente bang. Bang, koneksi ente koneksi ente patah-patah bang. VPN gratisan ya? Buset, tahu aja lagi lu bang. Namanya orang susah mah bang. Iya dah. Makan bersyukur aja. Iya, yang ada aja bang Pokoknya daripada korupsi bang. Iya. Bener bang. Segala bansos dikorupsi bang. Ya Allah ya Robi. Ceban ya. Parah bener. Ceban diambil buset sampai miliaran bang. Ya Allah ya Robi. Bang nyanyi dong bang, nyanyi. Nyanyi dong bang. Tuh ada gitar bang. Ya. Nyanyi Iwan Fals. Tadi kayak ada gitar tadi. Ini mah rebana. Oh, rebana. Ya udah nggak apa-apa bang. Nyanyi lagu-lagu Mesir bang, Mesir. Lagu Mesir Tami. Gimana, bang? Lagu Tamia bang. Sabik la tatarodda lahik al fawzu mu'akkad lah dan yuhzam abda mansa binti sur gitu bang. Yang lagu iya lagu Tamia lagu Tamia yang versi Arab bang, itu keren bang. Sabik la tatarodda lahik. Mantep tuh bang. Waduh. Aduh, suara ente kayak robot bang, putus-putus gitu, ngerti kalau orang gitu. Wah, bang rambut ini tebel banget bang. Bang orang mana bang? Ente orang mana? Singapura di sini tulisannya nih. Singapura kok temboknya nggak diaci. Wah ini, you are very beautiful. Oh, thank you too. Iya, gue beautiful. Tak dulu, gue baru mikir. Iya aja gue.
Dari mana beautiful ya mbak? Begini ganteng kayak Nicholas Saputra. Wih, ini tukang cukur nih. Bang, cukur bang. Waduh. Bagus bang rambutnya. Tebel. Enggak, acak-acakan. Itu pakai ini gak bang? Pakai apa namanya? Minyak kemiri gak bang? Bisa tebel gitu. Gue pengen tebel juga kayak gitu dah. Enggak mandi. Enggak mandi, buset. Enggak mandi. Lu nggak mandi bang? Lu orang rumah gimana nih? Nggak pada ini? Iya. Bau perengus bang, buset. Kayak keringat banteng. Enggak lah, santai aja. Oh. Sekolah libur. Sekolah libur ya, jadi nggak kena razia. Gondrongin aja sih bang. Iya, ente mau gondrongin nggak? Iya, gondrongin aja. Kalau nggak ada razia, ya kan masih lama masuknya. Corona masih lama kayaknya. Vaksinnya belum kelar. Iya bang ya? Iya sih, masih lama. Iya, ente orang mana bang? Nah, orang Jakarta Cianjur. ya? Oh, Cianjur. Wah, lumbung beras dong bang deh. Banyak sawah bang sono ya? Iya. Iya, beras Enak di Cianjur. sini. Beras Cianjur terkenal banget tuh bang. Kok tahu bang? Kan, ya kan biasanya beras Cianjur bang. Beras tuh khasnya Cianjur bang. Namanya beras Thailand. Saingannya. Bang orang mana? Saya orang Keramat Jati bang, Pasar Induk. Makanya tahu beras-beras gitu. Oh, tahu. Iya, Keramat Jati, Pasar Induk. Biasanya kalau siang sih ini ngangkatin inian. Jakarta Jakarta Timur bang. Iya bang.